demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Moram vam reći da vaša odluka da se učlanite u stranku demokratske akcije, barem za one koji su večeras tu u povodu dodjele članskih kartica, je zaista prava odluka. Ja sam možda neko ko može i da vam kaže zašto je to tako, mogu da kažem svoj primjer. U stranku demokratske akcije učlanio sam se, mislim da je bio kraj 2000. ili početak 2001. godine, u vrijeme kada je na vlasti bila Alijansa za potjere, i mogu sada reći da je to bila jedna od najboljih odluka u životu, sigurno. Danas sam tu gdje jesam, znači načelnik općine Novi Grad, Sarajevo, općine sa najvećim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini. U profesionalnom smislu za mene je stranka demokratske akcije bila ključna da bi došao tu gdje jesam i da bi radio ovo što radim. Kada su bili izbori 2010. godine u općini Novi Grad, sam organizirao jedan događaj koji je također promovirao pripadnost stranci demokratske akcije. Tada smo pozvali 7 bračnih parova u općini Novi Grad koji su se upoznali u asocijaciji mladih SDA, vjenčali se, danas žive zajedno, vidim da su i večeras neki ovdje. Između ostalog i predsjednik asocijacije mladih SDA Sarajevo, gospodin Hadžić. Hoću reći da pripadnost stranci demokratske akcije ne mora samo da znači političku karijeru, ne mora samo da znači napredak u profesionalnom smislu, to može da donese prije svega puno lijepih druženja sa dobrim ljudima, da kvalitetno živimo svoj život i da budemo ponosni na ono što jesmo i čemu pripadamo. Mislim da je stranka demokratske akcije najvažniji rezultat našeg naroda u njegovoj istoriji, da je kao rezultat formiranja stranke demokratske akcije došlo do nezavisnosti Bosne i Hercegovine, da je došlo do formiranja armije Republike Bosne i Hercegovine koja je odbranila državu, do izgradnje države Bosne i Hercegovine koju danas gradimo, ali smo pomalo zapeli zadnjih 7-8 godina. Mislim da je ove godine prilika, da je oktobar ove godine prilika da malo političku scenu vratimo gdje joj je mjesto, da dobijemo konačno pobjednike u Bosni i Hercegovini, da se zna ko je odgovoran za vršenje vlasti. Postoji jedna pojava koja nam je puno problema stvorila u Bosni i Hercegovini, ona se zove koalicija. Sve koalicije koje smo do sada imali, manje više imale su iste probleme i imamo situaciju da zbog stalnog formiranja novih stranaka u Bosni i Hercegovini, koje se svake izbore pojave kao gljive poslije kiše, a one pred izbore, oduzmu dio snage i dobijemo nestabilne vlade, dobijemo probleme koje imamo. Ona 2 perioda u kojima SDA imala ozbiljnu vlast, to je bio period od kraja rata do 2000. godine, 3 ili 4 godine, i onaj period od 2002. do 2006. su vrlo prepoznatljivi. To je vrijeme kada je SDA vodila procese i sve u ovoj zemlji je izgledalo drugačije. Međutim, od februara 2006. godine, odnosno aprila te godine kada je srušen aprilski paket, pa do dan danas stvari idu naopako, ali ja osjećam da se pomalo približava vrijeme da ćemo to, ako Bog da promijenimo, da ćemo sve ono što nije politika i što nema veze sa strankama skloniti sa političke scene u Bosni i Hercegovini, i ja vjerujem da smo na dobrom putu sa ovom kampanjom koju je počela stranka demokratske akcije, sa ovim sloganom "U jedinstvu je snaga". Nema nikakvog razloga da svi mi u SDA i svi Bošnjaci u Bosni i Hercegovini, pa i ostali Bosanci koji vole ovu zemlju, ne budemo ponosni na našeg člana predsjedništva, odnosno sada predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine, gospodina Bakira Izetbegovića. Zaista nema ništa što bi nas sprečavalo, ne trebamo nikakav kompleks da imamo. Skoro je prošle sedmice bio ovaj summit u Velsu, pa ste imali priliku vidjeti našeg predsjednika negdje u blizini Obame. Brate, lijepo ga vidjeti. Nisu ni oni slučajno ga stavili tamo u sami centar te fotografije. Ponos i dika, a mi smo, ja sam čovjeka upoznao možda u zadnjih pola godine, nekoliko puta imao priliku razgovarati i vidio u stvari da u javnosti postoji još jedno mitsko biće Bakira Izetbegovića kojeg formiraju, fabrikuju mediji koji pokušavaju da predstave ne znam šta sve o tom čovjeku, ali ja sam siguran u ovo što govorim, a dovoljno je vidjeti da samo
oni koji ga prozivaju za neke stvari imaju u Sarajevu 3, 4, ne znam koliko tornjeva i zgrada, čovjek živi normalan život, još je čitav život u Sarajevu, tu se i rodio za razliku od ovih što imaju te tornjeve koji su došli prije 20 godina. Zamislite da ja za nekih 5-10 godina odem u Crnu Goru i tamo primim državljanstvo i kandidujem se onda za neko vrijeme za njihovog člana predsjedništva, koliko bi ja tu državu volio i koliko bi ona meni bila bitna, ja sa njom nemam ništa, nikad u životu nisam tamo, možda sam jednom bio. Mi takav slučaj sada imamo na izborima u Bosni i Hercegovini, a da ne govorim o ovim drugim kandidatima, mislim da se na toj utakmici za člana predsjedništva najbolje vide stvari, da je to jedan pokušaj da se Bošnjacima odsječe glava, da se nama kao stranci odsječe glava. Hvala Bogu, to neće uspjeti. Mislim da ljudi već dovoljno vide Kosovo i protiv kandidati. Ne vjerujem da su iza savjeta mjesne zajednice, a ne za predsjedništva države. I kroz ovu pobjedu, ako Bog da, mi ćemo... Ono što nam treba u Bosni i Hercegovini da nam padne kamen sa srca, a to je da snažno pobjedi Stranka demokratske akcije i da krene voditi procese u ovoj zemlji kao i ranije. Previše frustracije, previše negativnih tema, previše nismo mi nesposobni da ne znamo voditi državu, da ne znamo upravljati procesima. Imamo problem da povjerujemo onima koji nam naprave stranku pred izbore pa im se da dio snage. Vrijeme je da sa tim, ako Bog da, završimo. Mi smo pokazali u Novom Gradu, u Sarajevu, kako se to radi. Nama ne treba ni jedna politička partija osim SDA u Novom Gradu. Što bude manje stranaka u tim koalicijama, to će vlast biti uspješnija. U Sarajevu nam sigurno te koalicije ne trebaju sa Sabahudnom Delalićem koji je bio i nosilac liste za vijeće u Novom Gradu. Pobjeda koju smo dole ostvarili bila je dovoljna za uspjehe koje imamo i tako nam trebaju u kantonu Sarajevo. Ako sam vam oduzeo previše vremena, izvinjavam se, smatrao sam važnim reći neke od ovih stvari. Hvala vam.